Podobova kolonije u organizaciji Ruskej matky prešloho roku perší raz otrimana u Ruskim keresture, a maľunky, ktorí nastali podčas kolonii, teraz stoja na karceljoch u prostorijoh Ruskej matky u Ruskim keresture. Že by co skorej dostali mesto za vykladanie maľunkoh, toto združenje poslalo uriadovo dopisy do Nacionalnog sovitu Rusnacoh, mesnej zajednici Ruski kerestur, predsjedateljovi opštini Kula, a potom i direktorki osnovne i štrednje školi za domom školjaroh Petro Kuzmjak. So s Damjanom Milanicom, predsjedateljom opštini Kula, kontaktovali sme na vecej zavodi, odnosno bon známi, i tistak i terašnji sekretar mesne zajednice ukončalitelj dužnosti Mihajlo Pašo. Na vecej zavodi kontaktovali sme o možljivostoch, ktorí by to mohli buď prostoriji, budinok, i uglavnom došli sme do takého zajednického predkladania, že by to bolo u budinku novej školy, u zámku, i to, že by bola u peršej učalni z ľivého boku na uchodze. S ohľadom, že tota učalňa teraz nema, nič nie vyložené u nej. Tu je problem, že vjerojatně bude treba zdušoriť, takú zobiliť vjerojatně. Je problem, že tam se blaha ucahuje, ali toto probujeme na nejaký spôsob riešiť, jedno zo školu, alebo na nejaký druhý spôsob, prek nejakého projekta, ale hlavným, keďže to bude tak, jak poteraz dohvárky idú, máme na to spôsob. Keď slovo o lokaciji zamok idealni poneže se nahodzi u centru Valala, tu se nahodzi i Šedzicko nacionalnog sovitu Rusnacoh, muzejna postanovka i škola. Hoć tu nje idealni uslovi, a tot prostor bude dobre dočasove rješenje za vykladanje maľunkoh, ali nadalje treba rozdumovati i o depou, odnosno gdje budu odkladani maľunki, ktorí nevyloženi.